أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muna-muna pahatiin pagtakbir. Ayaw ka mo magpalugi sim pagtakbir. Ha? Kaya hatihan na to, impag-amal pa Allah Ta'ala, kanya-kanya kita ni maghinang. Sarta impag-takbir, wayron pag-imam ha pagtakbir. Amo yan. In magtakbir, amoy in biasa panton aon imam magdakato, bukon haturan sara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yan nahinang sin Rasulullah. Sabi ito na in pagtakbir, amin karnalun mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya in nakatatayim babakuray nakatan simpya panjari niya. Amin miyumhut sing kita, kataan, kakukunahan ta, dumadlaw, mahapon may naat, siya in yung surantasin, ginhawa baranta. Bihan yan, subay. Na in adlaw inilong ta sa rew-rew adlaw, insyaallah ta'ala makbulun kat o tanim maksud na to in biyasin adlaw ini laong ta amunain Eid al-Fitr na naturan niya subay kita nungogdeng habay ta min mga nakapanglimo-limo na kita lang simbahasa bihan na ha Idul Adha na subay na ubos sumbayon in susumbayon ang pagkita manjari bihan at ini makauna kita pa masjid atau palukal pag sa sambahayangan bang siya Idul Adha. Asinya in Idul Adha maka hinaat siya rin sin amin biya simbihaon Idul Fitr. Ang kanalong takain na yadto sambel palisag pito tumakad kita sabi alo paragbos naray hati ko yari nakataniin biya mga jamaah. In muna-muna na kehatihan niyo in pagyanon niyat di paglapal. Inyan nyari halon sin bigi jantong na to. Tumakawa yon nasimod palon sin panganan na to ingkita niyo magsambahayang umalop patuhan amin nagpapanjari kato taniyo. At yung sambahayang ini aon siya takbir ha rakaat panagnaan na makapito. Ha? Sarta ibang tasbih niya. Yeah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Wailamud sin takbiratul ihram. Ha? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Harakati karwa makalima kita tumakbir. Ha? Kaya hatiyan tanad to. Na inshallah magsambayang kita nito. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا يتنافس فيه المتنافسون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إخواني في الإسلام أوصيكم وإياي بتقوى الله. Mga palanggungan ha agama Islam, yari kita niyo adlaw ini kumawa sin parsukuan sin tiap-tiap hambuk den kato tanim. Sin parsukuan giakan tak kato tanim sin Allah Subhanahu wa taala. Hirihil niya hawaktu ini buat melainkan di nato matawok sil lima nato habihaon. Indirihilan niya didto haadlaw susungon sing kita niyo. Amo na yung piaglugtuan na to, di hababaw sing gumi. Dahil hawak to kita niyo, nakasud palaw man sin agama sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Inyan subay na to, kikira-kira yung ginhawaran na to, dahil hawak to pawak to. Karena adakala, in iaangot na to pakarayawan, makuhila na to, di hakabuhi na to, halaw man sing gumi. In gumi, hinang hadyasin Allah Subhanahu wa ta'ala, biyayta sin Rasulullah, pagtanuman sing kita niyo bang ibarat, mag-umah. Sumagawa, inbunga niya bukon na to, mapuso di hadun niya. Inbunga niya rin to hadlaw akhirat. Impagtauan na to, pag iyanon konsum, bukon konsum, biya sindi hadun niya. In konsum, di hadun niya rin kapag tauan. Batuntumun sing kita niyo, ingkatan, nikmat sin Allahu Ta'ala, hibudbud deng hataas langit, maripa, babaw sing gumi, malanyap inikatan. Magad ing ginhawaran na to, malanyap. Amuray makabin kato taniyo namal na to. Bat amuad ti maksud hangkan kita piya panjari. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laung sin Allahu Ta'ala, way ako nagpapanjari hajin, iban manusia buat malaingkan hangkan ko piya panjari indua ini, magtag-ipon sila kako. Imaksud niya, insubay mahinang nato halaw man sing gumi, magtag-ipon sa pa Allah Subhanahu wa ta'ala. In maksud niya, in katan kignut kahibal nato, subay nato bukon apasun in dunya. In apasun nato in adlaw, pagtakamahan sing kita rin di. Amo na in biyasin, itungan kato haamin waktu na to ini. Isulat na in parsukuan sinambuk-pambuk din kato tanin. Na, haadlaw ini, mataod din kato taniyo. Makadawhat sin, pagkugkuyag haadlaw ka na. Bang nakaamo, nakakugdan in kakahinang niya, haaturan, piyang daakan sin Allah Subhanahu wa ta'ala, labay ring haamuyin, liukat niya ring haraak sin Tuhan na Rabbul Alamin.
Karena wayron amal tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan subay labay rengha amin dia aknia. Mahita, di kita nyo makapagbahay matayban sin Allah subhanahu wa ta'ala riha dunya. Di siya makahindo, amuin mag-alop iban sin ipon niya. Bukon di niya kakausan niya. Sa siya kabayaan niya rumah magbay mata. Iban singkatan, mabaya ha kabayaan niya. Bataon din kato taniyo, magbisara, sin mabaya siya sin, kabayaan sin Allah Ta'ala. Sa aso magawa kakitaan doon hainang simusulang. In maana niya, di mag-agading kabtangan niya iban sin, hinang niya. Adapun subay mag-agading tupar kala, in mukarna sin pangatayan, magtupan iban sin, kabtangan gumawa, iban sin pag-amal sin udyot pamaranan. Bang magsulangin to ini, di mag-agad, pukla sin amal. Tumtumon na to yan. Subay hadya siya mag-agadin to. Bang uning kiabtang mo, subay inpuunan din di halawm sin bigi jantong mo. Bang hikabtang na, subay mo na hipag-amal. Hipatarang doon habiya sim pagpatarang sim pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inagi niya kato, sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu biya sin kita news kako sin pagsambahayang ko. Wala na yung Rasulullah halawman na to. Wala na to siya kita nagpatarang sin sambahayang sa sumagawa. Yaon na kabibin in undang-undang sara binin niya kato. Di kita niyo palawakon dugaing. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum syai'aini. Ipagbin ko kaniyo indua ini. Bang niyo paganggaw taan indua ini, lan tadillu ba'di abada. Di na kamu malawong salama-lama. Mahita, dahin di inindua yaon. Dahin ha Allahu Ta'ala. Manunjo kiingkatan, hibayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon dahin kaniya. Dahin ha Tuhan Rabbul Alamin, mahita sababin siya daak hadya. Indara akon di manjari magpasa ula-ula, himinang sing kabayaan niya. Subay hadyain hinangon niya, unuin hibayta kaniya hipapahinang. Sin nagdaak kaniya. Bihan. Sa pantun biya manusia, iban manusia. Da akon kau hiina mo mamisukal, ayaw ko mamiasin. Dukalan kayo mo hiina mo. Biya din nabahain Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan in subay hatihon na to. Inaka may Islam maluhay. Inna dina yusrun. Inaka may Islam maluhay, reng ha maluhay, mayta. Yaon nakatan biya bayta kayo mo. Di kaw kaunitan. Imahunit hapag-aga maamin ko'y maglag. Sinhi kaamo sinhinang mo. Inaka may Islam yaon na jukok. Daing hakabtangan. Daing Allah Ta'ala. Maun pa aming hitaw, mariparam simbigi jantong, dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala. Iban singkatan hinang nato, sallallahu alaihi wasallam, naghamatungan, iban sintuhan nato Rabbul Alamin. Nagkawa sin ibadat sambahayang. In naghindo ha Rasulullah, Tuhan nato Rabbul Alamin. Bangbiya din yung paghinang kaniya. Namura kuman biya makasusa, mataod din kato tanyo maghinang si pagsambahayang katanaman nila. Jukop na inagama, biya luparag dusday kaamuhan subay kakanapan.
Biasin, sambahyang Jumaat, kulang kuno. Subay tapilan. Hating pagtapilan ini, wayron hukot niya. Ay ikaw Allah Ta'ala yung nang hindo, pag-ubos doon, wayron hukot niya. Ang usanin makasusa. Subay na to, dahil hawak to, pawak to. Iyahatol na tuin, ginhawawaran na to, pakanya. Mahita, adlaw ini, aw na, makarawhat simpang kuya adlaw ka na. Adlaw ini, aw na makadawhat sin, kasipukan, iban kabubukaan ha adlaw ka na. Amo na yung mga tao, di mabaya sing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin himinang sila sing katanaman nila. Biha. Intanda niya, inda akan kato magkakadakad. Dihilan kita aturan. Wala kita biyaitaan doon ha, pag itong sinsahali simbulan, hapag puasa. Hinduan hadya kita simpag itong sumakawa aun dugaing hinangon. Hasupaya tumarang kato tanyo ko unin waktu sumud. Sin waktu pag ibadat. Ha, waktu simbulan puasa. Subay tumarang kakitaan sin matain bulan. Baita kita magkita ini. Sabab in bulan maglikid. Bukon siya tutog. Doon hakukuhaan niya. Aun waktu sumahali in bulan, lapitadlaw na. Aun waktu sumahali in bulan, lisag dua si mahapon. Aun waktu lisag hangpo. Hati niya maglikid. Tanda niya, hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Halawm sin hangpo tahun siya Madina. Nakaminsan da sila nakakita bulan. Nagpajukup sa jakatan. Sin itungan. Maita, sa babing bulan, biyata sin Rasulullah, asyahru hakada, wa hakada, wa hakada. In bulan, bihaini, iban bihaini, iban bihaini. Pilay nitungan. Kauhaan tag siya madlaw. Naimbita kato magkita kita simbulan. Bang di kakitaan, pajuko po nitungan katluan. Sabab in tiap-tiap bulan magsaw, in bulan nakauna, iban simbulan nakahuli. At tinaroon na sumudin pag-ibadat. Kataan sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin nagwawakto kaniya. Suway na to, batukon doon hawakto yaon. Di na to, manjari batukon, hakatanaman na to, hakabayaan na to. Sabab bihaon, pagkarungugan ta, bang bisin hambuk tao, ay ikaw nalong niya unahon ta na sambahayang uninini. Pasal sin parkala dakula. In pangasubo, manjari mo sambahayangon, in sambahayang duhur, lisag siyam si Mayna. Kung sa sambahayangon mo yaon na yung rukon, yaon na yung kataan hinang, jukup, way makasagda kay mula kimugdanin hinang. Kimukugdanin hinang, sa in pangasubo, tay maunsin Allah Ta'ala tawari. Di tay maunsin Allah Ta'ala, sabab wala kimugdan hawakto niya. Bihan da yung pagpuasa. Sabay na tuwad-tuhati hon marayaw. Biawak Tuhan ing kataan hinang. Damikyan na paghaji. Paghaji, subay na ubos magtilo sin jamrat. Bang maubos na ing kataan hihinangon. Hati niya amunain paghaylaya.
ampakaw manjari mag sumbay sin susumbayon mo. Bang mo sumbayon makaon na rin hawak tuyaon, di tayo maunin, si umbay mo. Kana nagbaytayin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo, khudu anni manasikakum. Kawa kamo aturan sim paghadji niyo ring kako. Bukon kamo kuma kan siyo-siyo na hadya, manghindo kaniyo sinaturan paghadji. Bihan sa yan. Kan nabiyayta kato na kami Islam maluhay. Hati sin luhay, subay na to pagingatan. Subay na to ingaton. Batin muna panghindo kato, bang kita sumud na pa kami Islam, ubos kita magsyahada. Subay kita magingat, sin hinangunta. Asupaya ri kita, masiyasiya. Isin nagsiyasiya, habaranta. Barantara. Sabab kita'y maghilang si Marayaw, kita rin maghilang si Mangi. Wayron man siya makalamod dugaing ikaw ra. Bihan yan. Namo bang kau nakaingat na? Magamal na kau. Paamon mo na hinang mo. Bang nakaamon na hinang, wayron na pagduarwa mo, ba't inkaw kimukugdan na, kaya wajiban kau magpasampay pakalasahan mo. Pasuka-suka mo. Panaiban mo. Wajibin hukuman niya. At niya bang kau magpasampay, malugi na isab kau. Bihan yan. Na, pag-ubos doon, dami kiyaning kiyalatunan niya to, bihad to raing hinangkatan, magsugpat-sugpat, kaniya maghinang. Bihan. Na bago uus niya, 5 ton na parukaing, nasubayaon kato ing kasabar. Kasabar, hakatan sinhibal na to. Ba't amoy ni mamuto si singkatan kakainang ta, hasupaya kaayaran tayo hinangta. Amoy hindi kita mag-us-us, kumawas. Labi-labi na, in kita asal. Kari asal isim pagkamano siya, amin niyaon ka na yung kaus. Kaus, dahil mga sipat na to. Kanalong si mga ulama, uno-uno parkala iaalok mo, panganal na ako marayaw, sinyalok mo. Ay ikaw hikarayaw at awa hikangi. Bihan. Subay kita madyaga. Muna rin hakataan. Pangayo na ako kaampunan po Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita, sabab in kita iniri, nato ka na naman misan nakahinang kita dusa. But lamud yadto hapag kamano siya sing kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. In anak kapo Adam magkalawong. Tanda niya inapo na to Adam panagnaan na lawong. Sabi ito in anak kapo niya makasingud da kaniya katan. Subay hadya kita daran nagtatawat. Ampa na to, mahasil, makawain, kabayaan na to, kawaon. Sababin yan, biyabaitaan kita niyusin, Tuhan na to Rabbul Alamin asal. Hadis Qudsi. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, parman sin Tuhan Rabbul Alamin, Abdi, ana urid, wa anta turid. In radita bima urid, agnaituka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid. Wala yakunu illa ma urid. Imbayta sin Allah Ta'ala hadis Qudsi, ipon ko, aun kabayaan ko. Ingatan niyo, aun kabayaan ko. Aun desab kabayaan niyo. Bang kamulong niya magrida sing kabayaan ko,
doon ta kamo pasannangon hakabaya katanaman niyo. Bang kamulong niya magrida sing kabayaan ko, doon ta kamo pananamon sing kasusahan haamin katanaman niyo. Wayroon da jumatuhang sulag uno-uno kaniyo wat malaingkan amura long ning kabayaan ko. Nakita ka yan. Mahita. Huo saon pagbaya dihil sinallahu ta'ala kato. Sumakawa im pagbaya dihil kato. Kaya tatayong babawan sim pagbaya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Siya in Tuhan. Damikian pagpi, dihilan kita kapatot magpi. Sumakawa im pagpi ta. Kaya tatayong babawan sim pagpi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makapi kita sing kabayaan ta. Sabab way pagluko sa agama Islam. La ikraha fid din. Way pagluko sa agama. Apatukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Uno, lukusun ni mano siya supaya sa minang mu'min, hindi siya mabaya. Kita ka mo yan? Quran, mahamul diyan na may ta. Atin na mamayta adya kita. Habis sa ramarayaw. Into may alhamdulillah. Hindi, alhamdulillah. Sibuk dah. Mangman kita nakapasampay. Bihan yan. Nah, hasabab yato, subay kita maayad. Ubos kita magtawbat. Lumatun kita pahikaruan niya. Munin pagyanon, muraqabatun nafs. Magjaga kita simbaranta. Daran mo iya asubo imbaran mo. Hari pa kau himinang. Asupaya kumugdanin hinang mo. Bang naubos na mo na hinang, piyajato mo na, asubuhon mo imbaran mo. Inhinang bahayaon. Hinang piyang daakan sinallahu ta'ala tawabukun. Tumtum abang kimugdan dito hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala way na pagduwarwa. Aun na parasukuan mo hadlaw ka na. Sumakawa, bang siya wala kimugdan. Subay ka magtawbat. Sumanggop. Di na ka huminang magbalik. Bihan yan in subay. Mikit halaun sin bigi jantung tareng hawaktu pa waktu. Bat biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallah. Wa huwa muhsinun. Sarayaw-rayaw na. Agama. Unin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin nag-agama kaniya. Amuyin, nagmalila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin pag yun nagmalila matan. Iminang kau simbiyang daakan lila kau. Unuin jumatukay mutay maun mo. Sibu da masakit. Iran malanab. Taimaon mo niya to. Wayron jumatuhang sulag ununo kato buat malingkan labay ring hapagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan subay. Narangkaw limabay na rin doonhan, sumakat na kausap pahi katulambang. Pagtawagon, adabu muhasabatun nafs. Aturan, sin, pagbista mo sing ginhawabaran mo. Uno imbistahon mo, amo na imbiyay takain na. Wal tandur nafsum ma qaddamat ligadin. Dungdungin niyo, in paunahon niyo, amal harap pa to ang Rabbul Alamin. Buhi pa kamo. Sabab bang miya matay na way na amal. Bugto na inamal. In Quran, suko simbuhi, bukon suko simpatay, bukon subay na miya matay na ang pabasahan Quran, dukaing na tawin nagbasa. So ay magbasa ka niya, amin tao buhi pa siya, siya magbasa kahi. Basahan sin siyo-siyo na way nakialakihan. Di katabang kaniya. Bihan. Namun tipagyanon, pagbista mo sin, ginhawabaran. Amin hitaw mo rito, habang ko sin Allahu Ta'ala,
Sinyari pa kau balog-balugan halaw man sing gumiini. Puspuson ing kaagi-agi magtao. Hawak to kita makasay. Hawak to kita malasig. Tumtumunta ing kasay iban lasig, Allah Ta'ala nagdihil kato. Damikyan subay na to dayan, titilo sa marayaw impagsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang nato na hinang yan, impagsukur, ibadat sa lago-lago pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikaupat niya, mujahadatun nafs. Amin pagtuyo, paglugto na to, himinang singkatan, piyang daakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba't amo yan, yung kakuyakan, sintuhan na to, Rabbul Alamin, kakitaan niya, ipon niya, miumurul pakatan, hinang amuyin, kakuyakan, sintuhan na to, Rabbul Alamin. Mujahadatun nafs. Pagluas lungsad, sintiap-tiap hamukdeng kato, tanyo, himinang sin, yang daakan sin Allah Ta'ala, karena inyon suko na to. Biha. Aun pusog magdaak sa imbaran niya, inepag hatulon marayaw. Biha. Na ini ni mga katawtay manghuran, tuntumon na to in parkala. Pag-agama na di kita niyo makahibal marayaw, hakata naman na to. Labi-labi namang nato tiyay ma na inagama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makananam na kita niyo sin uno-uno na, di na to kabayaan. Mahita, sabab hilabay kita niyo ring hatutukasan. Tukason kita niyo, imian kau Muslim kau, tukason kau sin Allah Ta'ala, bang matanin ka Islam mo. Unin pagyanon ka Islam, amuin pagmalila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hauno-uno pakaradyaan, hanganin ikaw ipon, subay ka rin magpasaula-ula. Harap ka niya. Amuyad tuin, pag-ianon doon. Na, bang muyad to, nakawa na, halaw man sin, dunya ini, aun piyang hindo kato taniyong, daing ha-Quran mahamulya. Haparman sintuhan na to Rabbul Alamin, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin, in uno-uno mahinang mo, pamarayaw, aun bistahon kay mo. Bang karayawan, in nahinang mo, gandahan sin Allah Ta'ala karayawan, in nahinang mo. Bang mangi, in nahinang mo, damikyan, kangi anday sa binirihil kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan yan, naman jari, doon ha ini, tiapsiran si mga sila manapsir, intungod paparkala ini. Laong niya, doon hayan, nabahagi inagtu. Kaisa niya, zalimun ya'khudu fawqa haqqi. Taniyan, wa muqtasidun ya'khudu qadra haqqihi. Inhikatu niya, muhsinun ya'fu bitarki haqqi. Ini pagkamanusia haaturan sa mabuntul. Isintaw mabuntul. Amin kumawa sa siya sinsuko niya. Di na siya kuma sindugaing. Han mawakto ko nangawa yadto. Naranghadya yadto na bimiyan kau kako sin hawakto yadto na ngayon na hadya kau. Bukon kau imiyan namus. Naway sa ito problema niya. Iril ko kay mo. Sa hakialanduan mo na yan, naway na ito parkala. Puas parkala na kita. Di na siya kuma sumukot sin nakawa din kanya. Amo ating mga tao marayaw. Amo ating pini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala diha ayat ini. Bang aon tao naka kawa sing kapatut mo.
tumtuma, impagyanon lang mo kapatot mo yan, bukod na sangkay mo. Labi-labi na lang alta. Sababi na alta, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Magdaawa kita yun, banong silupa ko. Way kapatot na to alupa. Allah ta'ala yung tagdapuhan. Uno-uno halawm singgumi ini. Indihil kato sin Allah ta'ala kapatot sa mamakay kaniya. Ba't bang yan kay mo? Maramo sa mil pala adlaw akhirat, lupa yan. Pandi mo rin kapag kagunahan. Alta damikyan. Pagbugto sin napasi kami nabuhi. Bihan. Hati niya matarang kato. Ingkatan nikmat sin Allah Ta'ala hibusog dahil hatas langit balikan ko. Mari pababaw singgumi. Pakayon na to hadjari parkala hipag ibadat. Batamod ti maksud hangkan kita piapan jari sin Allah Ta'ala supaya kita makapag-ibadat. Di mo kataw aning pagyaron sing kita riha dunya konsum. Ay suko si mga anak ko ini. Di mo yang kasukuan. Ay sukuan na sila sa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halawm tiyan pa kita niyo sinina na to, aun na asal suko na to. Rijiki na to, yaun na. Inkahuy kamatay na to, yaun na. Yukop na. Mabaya ko iban, di amuraon yung suko mo. Bang maubos, kaisa niya, mun kiyadar sin Allah Ta'ala, law tiyan pakitahina tayaon, suko tayaon. Ini karuan yung lil iktisab, amin lawakon muriha dunya. Bangkaw maglawag hayan bukon yung paglawag mo iniyat mo magpalingkat sin dunya, magpahukot sin dunya, ba't larakon na sin Allah Ta'ala. Sa hipag-ibadat mo, hikapataon sin amal mo. Amuad tuin subay hinangon hasupaya, ando kailo, dumatong kato taniyo yung pagkukuy aghadlaw kana. Amuin hikatukbal kato yung kitab, dahing harapit na to patuo. Bihan, sabab bang hikaruhal, hatiap-tiap mano siya ing kitab niya, rin dapit niya pa, tuo, magwayang dito hadlaw akhirat, ha umukrao kitab ya. Awas sa kamusin kitab, dihual ka ko rin hato ko ini. Panganal ko ini, bukon ako to'y tausul ka to'y ako, maasya Allah. Ha mukrao kitab ya, basta ba kamusin, halawm sing kitab ko ini. Kaya susulat ka ako. Impanganal ko, hindi ako makasunsul ka. Amuad to niyapas na to. Sa babuay makataan to hambuk din ka to, taniyo, in kita niyo tausul ka at tawa-taunar ka. Kan na paamuhon na to, inhinang na to, hawak to, sing kabuhi na to. Ayaw kita niyo kumawa panghindo bukon dahing hakuraan ibansun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuan in ilmu matan. Way pagduwarwa. Ba't amuan yung piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukon niya piagbin kato, ba't kaniya yan? Ha Allah Ta'ala. Amo yan, mga katawtay mangura na kama Islam. Na mura-murahan. Kahit tayo makamusin. Pagpatumtum yan to. Way maksud dugaing din si pagpatumtum. Misan nakakusugin suara. Asal amo natin suara sing kami. Di na tumapindarihil sin Allah Ta'ala kamo biya malungsit in suara biha sa sumakawa inyag tulasa hangan si pagtay manghuda akama Islam. Ando kaylo subay na to yan tutay maun marayaw. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Mga kakasih sa agama Islam, ugon na to in panghindo simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salta urulon na to lawagon indan biya diin kita no mahinang niya ummat. Mahunitim magkahinang ummat sin Rasulullah. Aun waktu magdawin tao ummat sin Rasulullah sa sumakawain hinang niya katan nakakukuha. Yari imbiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kato niyo pagpakuyag. Hamang nga tao mabaya kumuyag hadlaw kana. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ingkatan lang ni sin ummat ko makasudsul ka. Katan sin ummat ko makasudsul ka. Amo ra hindi mabaya sumud hindi makasud. Namun kabtangan nito. Amo ra hindi mabaya, amo ra hindi makasud. Kita kawin luhay. Hadis ini subay nato pagtuyuan hatihon marayaw ko no kita niyo mahinang ummat sin Rasulullah. Maana niya bunalon nato impagnaik saksi nato pa Allah subhanahu wa taala. Si kita sin iman. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Siapahan nato sin in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa taala. Bang siya daak ingkatan sinibayta ni ray nga Tuhan na to Rabbul Alamin. Bihan yan. Hati niya, urulon na to, magtaat kita kaniya. Karena wayron tay maunhinang hapag-agama, bukon labay ray nga amin piyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan. Nabang kita na inang naumat, urulon tanain, kakahinang niya. Hapag sambahayang, hapag haji, hakatan. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu. Uno-uno na naramaon kanyo, hati niya simampay maon kanyo. Labay ring ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinangan niyo. Paganggaw ta inyo. Wa ma nahakum anhu pantahu. Impiang langan niya ayaw kamoy minang. Inwala niya na nahinang ayaw kamoy minang. Sabab naglugpas ka, sin wakto mo, sin himinang ka, sin wala niya nahinang. Bihan. Naamo yan. Naampan, mataod sa laong naghihinang. Di sila kumahakat. Kahapon, tagisa, o na nakauna rin kato tanyo. Haylaya. Mahita. Sabab mo timpang hindu kanila, di sila mawag kaunahan. Mga tao amuyin misan kaw magsapi ban sila di sila umabay kato misan da man bakul siki makauna ring ha bakul siki sing katan paunahan. Bangkaw sumud palaw man nila subay ikaw yari hababaan sila nataasan. Yan pagkamano siya si mano siya. Nabangday nga agama Islam in mano siya sawa siya kaasnanil must Sibu, hapangatod sin Allah Ta'ala manu siya katan. Malanjang pandak, hapangatod sin Allah Ta'ala sibu dah. Biya law niya ipunsudlay. Aw ni punsudlay, aw matambuk-tambuk, aw makayug-kayug sa mabuntulin uno niya. Biyatin sa pantin Rasulullah bukit, ibukit na to sa roon doon. Bihan yan, sababin niyan, reject siya. Di tayo maun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amad to mga kataw tayo manghurahan hakam Islam. Murah-murahan in hutba na to hati ko nakahawa sumagawa
kalu-kaluin niya to, mahinang na to, tinduganan, hakabuhi na to, sa Allah subhanahu wa ta'ala, bukon pang hindo ko simbaran ko, kaya sampay ko hadya kanyo bang unuin, biyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahing hasun na niya, ibansin, Quran mahamul liya. Habihad to, na mo na rin hakatan, mga ako kanyo kamaapan, kaampunan kanyo, at niya, in parkala bihaon, nasubay kita amin, nag-aampuni-ampuni, nagmamaap niya api, sababin sa rayaw-rayaw tuod, amin pati maapon kita. Kanay na Aisha radiyallahu ta'ala anha, hawak to siya, nga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sing kakahinang sa rayaw-rayaw, hawak to sin, pagtakad-takad, atawa pagjaga sin Laylatul Qadar, unuin paghinang pagdini, pangayo niya pa Allah ta'ala, inagini, aun ding ha mga tayo manghudta, biya mga nakaka, sinuno-uno na biya di takabayaan, maapunta na. Puasun tanin parkala. Inyat ta inyat turing Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang na to amal sa reyo-reyo. Murah-murahan na amo na tuwing katubtuban. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, maafkan Bapak. Maaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.